Mandang tela kami ki kali ba pen khen a na ka benta ka jingsngan ki patpa ha ka let kawan lingba ka surok pa ribhai ka tanat pulet na ribhai ha ka jinglam senior superintendent of police VS Rathod kila beteng pantala si ya ki kali ki ba pen khen an da ka ba pelong ya ka jingtala si kali ha bernihan par ha ka ni ka jingtala si ki kali la yo ban bat shibun ki kali ba pen khen an na do ki ba ta yet yong ki ba dibuat ki ba omdeng seat belt bat kiwe ki ba pen khen an ha kani ka jing tala si kila batru wat ya ki kali ki pulet Assam bat ki kali bata yu sticker army halor ka jing pen khen an da ka babo ya ki forklight bata ya ka sticker army ha ka ba ki pulet kila dan kuna ya ki ha kani ka jing tala si tang ba kila bat na phang ya ki kali pat ba bat ha kani ka jing tala si kila yo batru ya ka kali UMLA kaliang Persha ubadai na ka parti AITC bat UMLA ka Raja Bala u Mizanur Rahman Kazi ubalami shabar par ai ka jingero ya ki pulet ka ribhai ki bratani shitam mantela kam ya ki kali ba pen khen an Kibala ay man sim shushu iki pulet ka ribhoy ban beteng ya kani ka kaman talasi ya ki kali ba pen khen an kadai ka jingwan poi u mentri sarkar ba pet ya kanat CNRD bat UMLA ka jirang ba sustenance sorten ubala mi na ka kali banay man sim ki pulet ka ribhoy halor kani ka kam ka babhatam na ka benta ka jingshan ki pad ba ha ka let ka wan ling ba kani ka surak pa national highway Ribhoi district. Habai jing crunch kilar pathai kubor uba sustenance sorten ulapan pau ya ka minsiam jong ka jingkman ba katanat pulet na ribhoi ha ka jingelam u SSP kila dang beteng ban perking ya ki kali ba pen ken an bat ka ni ka long shibenta banyada ya ki minsiam ba kodor ban lat na ki no ki jingja ba sngosi ka badai tang na ka daw ka jingpen ken an ki driver ki banya ki kali Amar ba nang pentai sering jangan pergi dan lah leh Aduh, benda orang ni sangat pak. Ini kan untuk sangka. Ini ka checking ada bidai bati kali yang di Bomya di kali nangka bidai ka checking di driver di pa teng di driver haka nya jadi ka kali kalau ka teng ka kata kadinya hormor di kali buat punsin dan di nongnya kali kepa hadin bakila depan mat dan bandi di bijili buat dan nya kali dan tak tahu ba hadin pelami bun ki aksiden kepa nilai bunsin kita ki aksiden ha ka national highway but kini ke issue ha kepa baro hi ka concern ke jong
mi baro tung ki nong nilam ki nong mikmat la de ba ek isu sa sarkar but nakaliang what chief minister nakaliang minister in charge police by election but naso banado ikiro ya Superintendent of Police from the Ripoy District pada ke Police Department di Bawai kemadai lembak ke induk tiap rodam kedungki kedungki tiap kedungki pada kai kebangai ini hak pengawan hamero internet nomor ba naklang di Police iba personal iba check economically in dia kita takor ke burung ikran kita takor ke burung bat ipensuhu eti bat bagi dapat syai ki ba kim dai ban le kerki lane banyak kumur kali bat hadir ba katu kane tayo katu kane panai ni ba hadir ba lagon kene ka checking ngele iba kadon ka kata ka result ka babha akaba ki ka accidental case kala duna ba hakni ka national highway bat kalong ka ek ba internet ya ka jisim kia ke police department na do kli do ke district superintendent of police bat ki oro ki staff police personnel basin ya ka senjam ban check man kapur bat ni ki yang deki kenta benyang ban check kamre ke bas penong benyang deki kenta benyang ban check iki kali bat kalong kali ki check iki kali kalong ka awareness kajing pensai saki nongnya kali saki ba nya iki kali ba maki kalong ba husiar ki ba pikir ba bagi nya iki kali kenang ba kanum don kano ka accident hadin hubud bat nga suban ay ke jingiro sa sisin ya ka jing trash tom dikiti bat nga terpado ya i nalayo ni kren BSP dapat iki ba kene ke checking kadai belong regular checking nang ba i pajba ki banyak kali kitinyong na nya kali ba kindon ni kata jing perkat lupa lade ba hidai panle ek babha na kita habaki ya jo kali binya ekali hakalti ko babek ba hidai banya ekali daka kata ka jing pengat bamdon kono ka jing di buat naman ngili ba kidon ki case ki ba lalap bagi pun ki driver ki hadin bagladap mat ladap di kisnya ekali ba dai nangta kala bamdon ki jinja hagi accident ki ba dia ba national highway